Kimera kithiritwo kirumiritwe ni mathina mamengi kwa miaka riu na mubunge wa Igembe Central Dan Kili Karitho na kuria kwithirwe na rwangi rwa kuraithiria kimera akindania ministry ya urimi na nkinyagia ya Iwanda. Ariuga CS wa urimi Thikari Nturi aumite guntu kuria kurima gwa miraa na nakumenya thina ino cionthe. Boniface Mwongera agataririe nkuruki. Na kenda kwagirithia kimera inya guking'anithania nimera bingi mubunge rotero Igembe Central Dan Kili arendekithire ministry ya urimi amwe ministry ya viwanda na wonjorithia cithiro ciitongo bicie mwanyire kethire kiariria ake mantoko ni miraa Kili arigo bicie miraa ibatere kwithirira kwina ministry ya urimi mugaro norekagia itene gaka kiri rwangi rwa farm. Windi mwana biashara miraa ndi murimi wa miraa na ndi mutongoria constituency ntongoretie 99.9% ni antu batachimira ini one or the other. Ko una nkwenda tu kwira lazima nkasukuma kithirikari wiri kuo itukwenda twina miraa desk kwa Ministry of Agriculture na miraa desk kwa Ministry of Trade. Garuku bonge bulakiri akwithirwa kendekithiria aruga bunge cokera murijo iria kaleta muswanda jojo tuma kimira kemira yekwithirwa gitwa kirimire biorebi kwiyo to Mount Kenya caucus na bunge about 100 MPs twina mushemo ni otimanithwa kunda atimana nyabo nkwenda kwaria abo kienda ku clause ya kuluguru 1996 ya Psychotropic Act ile kuonania miraa ina kwi kilevi kiguo tumirite kenda miraa ithwa ikinyaki na kanda batumie tenda wacha kulevya kuwa ilobe amngisa ma MPs kenda ne yotu yatana twina nyampango kuvuthia miraa kwa miraa value addition yuna twina yo ngakarandi na thirikari tukibanga na tukielesana bobo teng'ani Kili arenderea kwa kaunti ricio chigithia ngari cia mirogoti kagitene kari kurukiri tukwikitwe ntere mwanya kwendwa mwaka jojo mwero ibabatere kwithirwa begarura mawatho jaja ringithania akawa kethira kenie kinene kiende gite kugitogoti bobo kinya kaunti itibatere kuthithia u itundumire tumire support twina mheshimiwa Taitumu na atongoria ba miraa industry na tware amantu ya ngari cia miraa kurishwa mbeca ngirinya utonye miraa airport ni cio nkakiri acua imera bingi bitonya bionthe bia utumo ome utikingira acua mbeca yu itwarere na management ya Kenya Port Authority ni bakubanga ku review mantu yu kenda miraa ireka kurishwa mbeca yu ngirinya ibare acua ireka kurishwa kwina mantu mengi tubangite hotelia miraa na uni ndi line nembere na nonkela kuri line nembere orantura line nembere kuthetera kimera kiu na kuthetera na kukeka ara imera bieru thirikari kuri mwana kwando na kwendwa bieki nke reporter Ntoshoro TV kumaja king'ina kithoke Nairobi mbita Boniface Mwongera.